empa bola Stibane Mbanjwa ya keneng a tswa a bankeng o re lebetse monghadi Christopher nna ke se ke amohetse o re lebetse hore lebala a tla iketsa motho ya sa winnete he a tla iketsa motho ya sa tsebeng taba tsa hae he sa tshase a re bana ka man Alende Mamelodi Sundowns ba mo nkela bolo Alende a mo nkela bolo Alende o la iketla a lebala hore ha ba pala le mo butla hape ka Mamelodi Sundowns a Rosi ya tata ha e tshwara bolo shezi ya tata ha e tshwara bolo ha ke tsebe le baka la bona la o tata ke lefe re bona ka mane ba ineletsa yena ka mane shezi a khonekane shezi yeo ke tseng kena ba hlabetseng ntlha re bone Junior Dion kamora hore atle le bona tella boy khulekane shezi ita phamisa hloho a fumana hore o teng ka mane Junior Dion Ricardo Cox a utlwa ka nna ke se ke re wafa le mo bona ile le botala ha ile ka morao a kike Johannes ona file a shebile mo sa lokelang ho sheba teng etsa bantha pele tsatsing la kajeno Golden Rose ntlha bona ya bobedi dipapading tse nne ka kakaretso nda mo famous di o sebetsa ka thata ka